ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Hagatup baning kong keseng Kongres kelapin mana khasan ngut ki kertong na Khasi Hills ki bani khun hak election MDC jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Napdeng ki khasan ngut ki kertong kanong spung sok yong ke dekawe ni ki constituency keban ketik bahai ki pat ba namar bahak ni ke constituency keseng Kongres kelapin yeng do khun jong ulit HDR lingdo ba na thanyal remai keban pen ketik ikipat ba kedai namar bu khun jong HDR unya khun na keseng Kongres kan bau MLA meminta ke sok yong pan uba sensyal kupar Roy lingdo thaba udu persakur jong ba HDR Henry udon ha keseng UDP ki konstituensi ki bagaseng Kongres kelapin bena kertong ki kinthop ya kamau hati kabanya khun du ba Dominic Mensong Sning ba Rocky A Marwen seorang kham ba Jonathan Sim Maukin Ro ba Hilarious Warba Sheila ba Istalan Khalam Milim ban Phira lang basayoman la umkhra Manuel Batwar Nong Thamai Alan Kharkongor Maukhar Pinthor Pinshngan NCM Jayaw Mauprem Gerald Shulai Maulai Wanseng Jerwa Mairang Nong Klau Lawan Pinshngan War Ramrai Jerngam Bormanding Nong Lang Bat Maukerwat Uba Medal Singh Lingdo Nalor kata ke Kongres kelapin menaru kat wengut ki kertong ki banyak hun Hajan Hills Autonomous District Council. Sentunar ban itu ipi ba ilarai katu kan niki candidates kat sangut napo KHADC but kat wengut na KHADC ki batam ngin sele hadin namar ki don ki sit ki ba bun ki ba apply ni hable work ni hab persang ban punban ka consensus na do block do district kata ba ngi klem la ban rai ibaro sen rai dengan hable work aga jo ko porro ngi sio don't come hi shwa ka Christmas i de ban declare ki candidates ki jongi namar ki biru ki kmil ti barabor hi ba kat pan pat declare ka congress i mat ka movement ro kam pat don tingi satanat ba in IP mata la don meeting la pass dali ila ayok ka approval don dadi badai ban announce te jingsha ila finalize na mahati na Sning na Sarangkam na Maukanro na Shela na Melim na Tmai na Laingkra Maukar Jayaw na Maulai na Nong Spung na Mairang na Ramrai na Maukerwat na Janti Hills pat na Warjantia Hills na Kletershi na Modumai na Mansengat na Baroto na Safai na Raliang na Shampung na Mothlong na Sutnga bat na Narpo te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samla ro ki ba participate hakane ka election so si bat pan ong long kmi te tang na Giant Hills ka wei nang ni na Khasi Hills ki don ki pa participate ri kam pat don hakane ka list ka next list kermen ba kin sedan ki long kmi ro kalaban ko balong mentai ngi pada don candidates la don ki press ki ban apply ro ka piang na laban do mentai na laban ni don ar laingut ki bala approach nya ndai impat fanala laban naka 29 Giant Hills naka Arpopra nilayo Arpo Sau Santli ki konsensi ki don ki bla phone tang ba ngidang apswa hadu kan long te kening atlai by the first week of January dani hapo 4 January nisa finalize lut ya baro ki batang sontonat ban ibad Giant Hills ro bon ki sitting MDC ki badon bat ngi ki bat ki wei ki la approach ngi sontonat ban iba kadon ni ka jing chong shit ro wat na Giant Hills ro Khasi Hills lele te ka kam chong shit ba ki sitting MDC te lai tangu ba pencenganyu bana Congress ni kiwei parti da ngin padrai ni pan ong rayno ino po is Khasi Hills Giant Hills te kidon ki sitting ro ki ba kidong apswa kidang change ka consensus jongki ndrei in pan ayura in pan finalize re kidon ki sitting ki ban try ka next list jongi ngin sa pendek mata ki sitting ki ban yawan me kita babon lagi ni ki badon lagi ndai ki sitting ro kidon ki ba ex MDC ro ki yebon ki badon me ki ba biang don na Shampung wei u sitting u ba job na UDP kaung la resign la aslam na UDP la join ban ni la aslam join ban ni ita tengi la recommend layo approval ro na Delhi